Weekend ini aku mau bikin seafood teman-teman, sambal udang balado sama oktopus. Aku tumisin dulu bawangnya, aku kasih tomat biar nggak pedes. Nah, sekarang aku mau masukin cuminya yang udah dipotong. Bukan cumi sih, oktopus yang udah dipotong. Di sini masukin sama suamiku suka banget teman-teman sama yang namanya seafood, terus paling pakai sambal enak deh. Seafood juga sih, karena suami sama anak-anakku pada suka pedas, jadi masaknya nggak susah. Nambah, abang makanan nambah coy, 2 piring.
Chemieklasse, Bang? Nein. Chemieklasse oder nein? Ja, Chemieklasse ist hinter. Ah, doch, das ist Chemieklasse. Chemieklasse ist hinter. Ja, wenn du... Da, Chemie. Fokus nicht. Okay. Da, Chemie. Kimi! Chemie. Tani ka pusa. Martin, da! Martin und Martin! Ja? Kenan inta. Kanan sa no, ito po. Ito po. Yeah. Kenan mo ang purchase. May